Yo, good morning. What's up guys? In today's video, me and my family will be going to the Philippine consulate. So, mag-process mi sa among dual citizenship. And dalon ta mo unsa itsura pud sa para makita po ninyo unsang itsura sa consulate diri sa Calgary, Alberta. So, if ever you guys are planning to do it as well, kung kuan mo, at least makabalo mo where, no? Na may idea asa. No, Pai, say hi. So yeah, ato miron amo ning i-take ang opportunity nga day off and wala pa mi shift to process everything para malihok na ni siya. So let's go. I'm not sure where are we going after mo ato mi sa kuan, so but anyways dalo na gyapon ta mo sa gasa. So let's see. Mao ni siya guys ang consulate na dira ang office. So if ever kung mag-drive di ay mo dire, no, watch out mo sa mga signs kay lisod kayo na one way na ikuan kay diri wala tanawa. For example dire wala left ra, so pwede ra ang flow sa traffic left. Naanad ko nga na sign ba nga do not enter, murag dili ka pwede mo liko. Na try happy ko nakaliko diri gaina. So daghang mga spot nga one way, so make sure nga kuan ka. I don't know, maglibog gud sa mga sign sa Calgary actually. Kay para na ko kulang ba? Kulang sa pabalo. But kinahanglan na jud kaya vigilant ka sa mga kuan or else mabangga. Hapit mi gay na actually kay galibog sa sign. Pero anyways, ano siya ang kuan kay nakakita mid parking diri nga side. So, uy, mubayad mo din ano? Mubayad ata no? Or no need? Asa po mubayad? Park Plus. So, narito, Park Plus. So, ato pa anong ron? So, yeah, medyo galisod ko bayad sa online sa parking dire. I don't know, before smooth naman to. Kaduha na ata naman anhi dire. Pero karon ni ato na lang jud sa machine mismo. Kay online dili mo go through both credit card and debit, so it's a challenge. But okay na para dito makabayad og ticket guys. Sigma kapait ang 100 something if dili tang bayad. Let's go back in. Go home na. Hold mommy please. So human na guys.
each is $77. So duha mi yagan og almost more probably 250 150 surag matoy. But anyways, ambot asa na mi ani next. Now renting. So basig mga tumi sa Jollibee ani, I don't know. Pindi yan yung master butin. Kasi maglaglag sa purbi. Let's see kung asa ta mga kaabot ron. Yeah, we're gonna go there, gani. So naabot mi na mi guys sa Chinook Center. Chinook is one of the closest mall dool sa mong balay, Chinook and South Center Mall diri sa Calgary, South Side. So let's go. Kanara pala itong sumisis sa shoppers. Show the baby. Allah, what is it? Buy it. Come on, Dad. Dad, I have a bounce like this. Sige, dulu.
Agapay. Rice is life. So, busog na guys. Hindi lang mall para mga Window shopping. Basta mag window shopping gani automatic sa food court ginang landing. Walay mapalit. So dito sa food court to kakaon. And anyways, nagipalit siguro. May sisakan just with sorry. Pampauga raw dali sa buhok. But anyways, thank you guys for watching sa pag-uban namo today sa among lakaw. And I'll see you guys on my next video. Until then, you guys take care. Bye for now.